Entre tanto, ya acaba 3 minutos passados. Pavo oyente, danke por continuar em sintonia. Anto, mi douche tá back. Julia tá back. Me tá super excited. Você não tá imaginando, você mesmo. Me tá contente que Julia tá back. Você vai nos see nos content back on arriba no social media, não? Maneira sempre, tá? Anto, não sabemos ora. O tópico de ave, fora mente não sabemos com ele, lo que bo planta, bota realmente cosechar. Dus lo que vos duna es el mes vos recibir na tur momento back. Naturalmente me llama tanque naturistan ku ta follow, share y like a través de nuestro YouTube page. Corda no skip ningún de segmento na. Pues así ni vos también porta un fiel ganador tanque naturistan ku ta participa también a través de nuestro WhatsApp. Pues sombra vos participación es sumamente importante también para nos, ¿ok? Bang, dive in mesora ding it topico. Kiko ta opinion ribesa ki bota hanya ko timbia den bida ya ora ba si bon bota hanya ko timbia bon ta ping kundi dile bota hanya ko timbia ta lubidare ba bo di tanto bon ko basi bosa pensa sina bota kere ko turcos ko basi bon ta polbe back na bo bota hasi hopi ba hene pero bota sinte ko timbia bono ta hanya ni 1% di lo que boduna. Bota quiere que sempre Dios tajen bon obra nang, aunque no da turbiata pasa inmediatamente de manera que bota sigi bon, bota valora cos nan bon y bota kind of haya contrari. Bota quiere que hene nang por cambia en futuro después de portar na nota bata Honda, pero después na switch comenzar así cosbong también panang. Tú eres aquí nang tading e tópico de ave lo que vos planta y realmente vos cosecha. Entonces naturalmente no tiene carta de ave, entonces visa Naila buen día. Danke para leer mi carta. Me quiero apuntar, ¿no? Mi mamá siempre te avisa lo que vos planta, vos cosecha. Pero después de lo que pasa a mí, no sé si de verdad, esa aquí está cuadra. La que me contaba. Mi a planta bon, pero mi a cosecha malo. Bon, Naila, la que me contaba. Mi tuve una mujer de 41 años. Gente en mi vida me ha tratado gente con amor. Mi tapa una persona que siempre te ayuda. Si una familia me esté algo chiquito, una ayudanza, un support, que es necesario, mi te. Si una amiga me esté un camino que da un support, mi te. Me cuida mi mamá ten último día de su vida. Me alanta, me una con respeto. Mi no está perfecto, pero siempre me está por bajarse lo correcto. Ahora un gente estaba quizás papel malo de mi mes, mi no está contestar. Mi nota para la ganar de cosas que tienen influencia de mi interior, ni de mi trabajo. Mi te quiere que mi tapa quiere que un día todo lo que comí así lo vuelve back na mi. Pero Naila, a mí te sienti con lo que me ha cosechado, no de lo que me ha planta. Ahora que me queda sin trabajo, mi familia, mi amistad, no turene para lomba para mí. Mi abira sin mal ko hasta terminar de un hospital y ni un gente Naila, ni un gente no visita mi. Ni mi una. Ahora mi mestre tiene un tiki apoyo para mi por adelante back papia, tur gente tabata ocupa. Hasta mi propio rumana comia sacrificar así na hopipe. Para por estudiar y lograr un sueño, avisame na numerosas ocasiones, mi no por ayudar ahora aquí, mi ta bezig. Mi no ta bezig que pasó para ayudar gente para tenguanha back, pero si mi ta sentimento que decepcionar. Anda mi ta punter mi mes, mi ta bata loco para sempre, ta es un que ta pone otro para mí kumi, ti gente que ta así malo netamente que son que si ta así bon kunan. Y mi ta mira tu renda rondo y mi ta vive un vida manera de fiesta nanta progresar, na comprar una casa, na auto, tu resina. Nanta vive manera rey y reina. Y a mi abuelo, a mi cosa sacrificar así na hopi, ta para mí es un camino ta va grande. Naila mi no que para fe, ni mi no que cambia mi corazón, pero sí mi que comprende lo que vos planta realmente vos a cosechar. Anto cuanto más lo mi tengo guarda para mi haya todo lo que me planta. Esa aquí estaba de carta de ave 23 de julio. Well,
Danke para carta, mi consejo para botar, mi te comprender bodolo. Y queremos ti hopi más gente quizás si foco también de sentimientos un cos. Con nada duna, pero no está recibiendo netamente lo que nada duna. Limitar. Está comprendible. Lo que vos por base está quita el mindset y lo que vos duna ahí. Bota recibir. Para não cair em frustração. Então, agora, é devido momento, lo bohan é blessing que você tem. Não há assim nada de verwachting, mas sempre assim. Pois de tanto slag e tanto coisa que nós podemos fazer, de vida sendo bom e correto, queremos que você chega um momento que você pode dizer, hello, me tá tunando, me tá sendo mi best, me tá canando correto, pero toch, aqui há me tem vida slata hanha. Eta passa, e é uma vida da cine. Tem dia botar duna 100, botar 1%, pero nunca me bo corazoncito para esse. Queda duna, queda positivo, então ora, e gran price e vem cair riba bo, ni bo mesta vai porco ne, diga sina bom que tá vai tá. Então, na final al cabo, é único gente que lo botem agradecer de ser supremo. Pois nenhum gente não favoreceu que sei. Timbia te sei, timbia ser supremo simplesmente que para este som que botar duna honor e glória na gente não rende. Pues bibia ahora bajan gente mucho, no te quiero un cos pa otro. Vaya que tiene dicho, podun un guri con mucho atención te quiere tagabay, y sí, ta gente, y es mentalidad que nos tenemos bibia. Dus, no para fe. Bota behanha e bendición anto no cambia bo corazón, chispa so tin cosa negativa te pasa. Pero, corda sí, duna bom mês também é mesmo valor que você dá outra gente. Então, portanto, você não sentir que você tem verwachting de algo outro. E pior coisa que você pode ter vida aqui, tá verwacht de outro lo que a você está para não. Diz assim, de seu coração, se é bem, se é não vai ser tanto efeito. É da duro, but it's life. Assim na vida tá. Então, esse é meu conselho para você e não cambia o coração. Atrobe, não cambia. E a você, oyente, e me duche na via social media também. Que você pensa disso aqui? Você quer que lo que por planta para cosechar, láganos naturalmente, para ouvir comments nan, anto também não olvidar like e share. E nós assim, que nos duche oyente nan, através de 105.5 FM. Braçante!